uvijek je u disco klubovima glasna mjuza, ne? I sad neki pokreti su nastali iz toga, jer švara uopće ne čuje kaj mu ovaj hoće reći. Znači ono, ti budiš od prana pravi. Kaj? Ovo se možeš približi. I pita žensku koliko je sati, znaš, onda, kao u čagi sve, ono, stare čage. A ženska?